ngakho senifake edokofeleni sinifundisa ukuphila, sinifundisa ukuthi kuyacongobezelwa kwenziwa kancane. Ukube phela bafowethu kukhona imilingo, ngaba kekho umuntu ohluphekayo. Musana ungene ezintweni ezizoqeda amagama emizi yakini, musana ungene ezintweni ezingamanga ezizonihluphekisa kusasa, sikubone ungasafuni ukuzwa kanti usuziba inkinga, sikubone uphuza utshwala ungasalaleli njalo makuhleliwe kumnandi kwenziwe imisebenzi emizini yabantu wena ufuna ukulwa kanti uziba usizo walwenza. Phumani kuleyo nto, ayisebenzi. Phela umthathe ngimlaleli bafuthu kakhulu. Ngayizwa futhi inkulumo yakho uthi right, ngayizwa futhi inkulumo yakho uthi perfect. Kodwa iphutha lakhe la ngilibe khona lisekutheni uthatha wazi ukhuluma kwento ba wrong. Labantu abakhuluma kubo lento akusibo abantu ufuna ukukhuluma kubo kulento lento. Abantu ayikho into abayithanda nje into ebhedayo. Ngaso sonke isikhathi izinto ehlezi ezitrend akuhlezi kulezi zinto ezibhedayo ngoba abantu bathanda ebhedayo. Ngeke ungene la ucanga ukuthi wena uzoshumayela bucathi abantu bazokushela ehlombe bekujabulela ukuthi right. Ngeke ngoba nje lento ekhulumayo abahambisani nayo. Abantu njengoba begcwele ko TikTok nakuba nje abakholwa abantu abamthanda uNkulunkulu. Manje wena mawusuka uzobatshela uNkulunkulu uzoba umele ngoba manje ubatshela into abangayazi futhi abangayithandi. So kubalekile ukuthi ubheke target market yakho ukuthi lento ekhulumayo uyikhuluma endaweni efanele yini. Leya trend le ethatha lento le ayinabungozi. Leya trend iyazi ukuthi trend yokuthwala. Ayidingi nje ukutolekwa nje iyazi ngisho lo mjida eyenza kwakuvele nje kucaca ukuthi advertise ukuthwala. Kodwa manje njengoba sebekudefenda kanje bethi lo bazikani ukuthi ikhulunywa ngokuthwala. Akusinto ekufanele ukuthi kuzube kuyachaza lento le nto iyazisho vele. Na ngisho ekhuluma yasho ukuthi ngoba unasesibindi uyodla ikabishi namazambane uzofa. Vele lapho usuke egcizelela yona lento ukuthi